और Kapatisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domiciled students of the state of Meghalaya. All Meghalaya Kickboxing Association klub menahabakan penlong jika first state level kickboxing championship arajar pausan kaba arsngi kata hakat atrik bar kakat lai trik unai luar arajar pausan headquarter jong ka Meghalaya Bharat Scouts and Guides Shillong. President jong ka association ba Samuel Hasha hakat jingkaran Meghalaya pathai kubor hakar project unai lar arajar pausan uliyat ho bakat hadu menta kidan palat arsbasan phongon kinang yashim benta kibla aikerteng bagi bakambun kibanya shimbenta kilong ikin thei kibla kot hadu cispatam kat bagi shinrang kidandang kumba arpho hadu lai phongot bagi jingpendung kerteng kendang kot hadu kalai potrik unai lar arjar arpusan ulay thuru bagi nongjob haga negaran sanya khon belapen long haga kadan tiny tots sub junior but senior kinyok lat ban mikmat haga national kickboxing bansalong habuba neshwa odisha hakibna kibansawan. Ini penmena yakni ka first state level kickboxing championship 8,000 kaban salong haka khat bat khat lai tarik September uni unai benwan hangte hapo Bharat Scout and Guide hapo Shillong di nila pun kre aslam ya kane kajeng pun kre jungi kalaya shisha but ni expect ki kena ni karman bagi kena kin don hangne kumba laispa but kibala registration kalong kumta ar spasan pengurus kibala ada registration tekin dan don hero kiban register nomor ba closing jo ka registration ro kalong haka like hotel kumta na ye sasang sisi nomor ba ilabun pala kena di kibawan ban shimbanta hakne ka state championship ka first level championship kilong haru khilai pali ke district bat kata kadai ka East Jaintia Hills, West Jaintia Hills, Rihoi district, East Khasi district, Eastern West Khasi district, West Khasi Hills district, South West Khasi district, South Garo Hills district, but ka East Garo Hills district kilong haru khilai pali ke district kiban one panishim ta ha kane ka first level championship bat kane ka long ka championship kabahet tam apo kane jela jungi hak bai de ka kickboxing te nakale ka joma como president jo kane ka all Meghalaya kickboxing association nakarpat ya kikmi kikpa ban ha ya la jungi kun panwan chimta hak ne ka state level championship bat nakarpat ro ye ki school ki college ki clubs ki associations ya ki principal jo ki school ba phair ki college ki ba phair ban pha iki khna ki jongki ka school ka jongki ke wan man shimbanta tang arsi ya kene ka state level kickboxing championship kata kalau ka khat ba lai tarik tiki khna ki hapan wan pat na khat wei tarik nama bang hapan penbeng ki akan penbeng apa ka jaga thia ka jaga yang ka jongki natani hapan thawal pa ya ka wei ka kategori ka jongki na khat wei tarik tingi ka pat ki khna bakin wan sa pa na khat wei tarik hantai hapo Bharat Scout and Guide kabang nila pun kre lepa kaja kasa na kerenta joki di ye karpatro ya ki khna ki barim ki jomiro andai bangim sha andai ngisha lo jabaro banwan bani simanta hakle ka state level ki khna ki barim ka jongi wat ki bamde ki khna ki jongi na kale ka all Meghalaya kickboxing association ki wei pat ki khna ro ki la banwan bani simanta hakane ka championship namar bakane ka championship nyimpan tari kikna Hendrai ni kedoklut ya baru we give a platform ni ai ka platform ya baru kikna samla kenthai bachingrang nadu ki tiny tots ke bare ki sub junior ba ki senior unju kikna ke bajok hakane ka state level championship pio ban yeshin banta ya ka national kickboxing championship kawan salong hakini kikna kan wan hapo Bhubaneswar hapo Orissa te kata ke jingwan ka jungi banta kasni ban pensyai yang kena samla ba pensim yang kena kalat kalenti ban wan ban simbata hakane ka state level championship but ni kapatro ya ki kimi ki pa ki parlok parajor
bat ke nong snong jong kane ka jela me gla jongi ne ke badon hajan kane ke shalom ro kila panwan ban pe dala dehi kila panwan sakhi hangte hapo bharat scout and guide ti kila panwan pe ya kane ke jing le ka kickboxing kalam kumno kane ke kickboxing kane ke jing le ka itna bha adu kata amdei re bangishim da tiket andoi it's open to all kila panwan pe kila panwan ban sakhi ya kate ka state level championship kata kade kajing tempat Nagaland Jumpa All Meghalaya Kickboxing Association di tempat ini Nagaland kajungi bagi aika kickboxing wem ya kikmi kikpa ya ki school ki college bagi kena samlatan thai boxing rang ba ban yale kai hak deka state level championship niton hangai ka kategori ni pun kidon ki tiny tots ki kena red ke banda do introduction hado khandai snam namta kiba khandai snam tam hadu khandar snam namta khalai snam hadu khatsan snam namta khandru khanyau khatra snam namta pat la de ki khatra snam se jong pat la de ki senior ngidon ka tiny tots semi contact ngidon ka light contact namta ngidon ka point fighting ngidon ka kick light ngidon ka full contact ngidon ka low kick bat ngidon ka K1 kita gede ki jingle press put kini ka team champion kinon ka team champion trophy namta ka first runners up trophy namta ka second runners up namta nindon na Nagaland to be contain ka woman best fighter but Nagaland education run men best fighter kita kadai ki bangila apa na kanta kali ka championship na kalian itu nindon le kan ray nomor bah kane kan association ka jami ro kala de marin ha to ini bat to me kaliya kala de ro marin tam bat ka bala tulun haman le distan ya kini ki jileka bat ngilong aktif ha nga ya jong ngilong master nga hikai ki kana de nga start sna yi ki na dala de bat nga yalam yi ki na dala de namar bala da sugo mutak kidon ka association lada film ki non hikai lada film ki master mentang asu simpna name ante tekmo kata ka shamji ni ro ni pat nalade ni shnahi nalade ni hikai hi aman leki school haki college midon training center home sning hapo jangkia hapo west hills chapo garo hills midan hapo shillong hapo parshilong de ni hikai hi nalade ke kena pat ni pe katong ka ka jingla ju ke kena hakane ka state level ro ki kena ban ya ka direct ka full contact la ne ke mon tini select hi ki kena kat kum ka jingla ki ki di hakapa yi ka to te nin sa pe nomor bah do min sa tingin pat na no e di men hakane te ka dai tang ka jingya discussion ndai min sa pe ka ka no ne sa dari Nagaland ka jumi te hi pakhat ka ki ka ba pha hi na ta ki na samla but ka kongsan te ka jing khatim ne ki mi ki pa de lagi ki bahi hasan ni na ni Nagaland ka jumi te hi ai ka jing ka batas tam de berta ki mana hikai ki dala de hi but ngayalam hiro yala de Nagaland national me de international ndai ka sompa ha ka jing ya raya ya monjolon it's a yepek ke kepala mama